Jitingise mahali uko bisheganya hano tafadhali. Bisheganya duhimba sima. Haguruka. Izura ryawe rirashe. Manuri nanga uririmishimwe Imana yawe. Imana
kuri ibicumuro byawe sigagutinya amateka shira biriba imbabazi ze shira biriba imbabazi ze turasubiramo mu izina rya Yesu. Pandisha mkono wako tumpe Bwana. Shira ubwoba ririmba imbabazi ze. Shira ubwoba ririmba imbabazi ze. Bwana Yesu asifiwe. Tetu wake. Riba imbabazi ze. Shirugora riba imbabazi ze. Hallelujah. Hallelujah. Dozi mani chore twese. Hallelujah. Nenda ushake turirimbe iyo yonyine ariko hata tuimbe wimbo hiyo tu peke yake. Haguruka haguruka izuba ryawe rirashe izuba ryawe rirashe manurinanga uririmbe ishimwe ry'Imana yawe. Haguruka haguruka
nta mubabaro usabayo, nta marira n'amaganya, ibyishimo tuzabayo dusugire, nta mubabaro usabayo, nta miruho n'amaganya, ibyishimo bizabayo, tuzabayo dushyira imirimo zishimye, tuzabayo turirimba imirimo zishimye, tuzabayo turirimba imirimo zishimye. Hallelujah. Abasigaye bahaguruka. Hallelujah. Abafite imbaraga bahaguruka. Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tugiye gusenga asengesho rigufi cyane duhite turangiza. Taka kuomba ombi fupi na tumalize. Dushimira Imana. Tukimshukuru Mungu. Amen. Amen. Agakiza twasigiwe, pasiporo y'ijuru, ayifite nazinjira mu gihugu cy'isezerano. Agakiza twasigiwe, pasiporo y'ijuru, ayifite hicho ndicho kinatembelewa. Hallelujah, hallelujah. Igikenewe mu Kristo, inachohitajika kwa Wakristo na agakiza ni wokovu. Iyo tuja ni mwijuru, mahali tunaelekea ni mbinguni. Iyo tuja si muri Amerika, mahali tunaenda si Marekani. Muri Amerika abantu ari mu gusohoka kama pote ya film ikizi, kani mtu anatoka anapotea. Nabana hano boja kubazikira ariko avango se yaciye bimeze gute. Hata hapa unaweza uliza. Nitwereka yuko iyo tuja ni mwijuru iwacu. Onyesha mahali tunaelekea ni mbinguni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuge gusenga rero. Nataka kuomba. Tubiri Imana ngoma. Tumwambie Mungu, niongoze, nyobora, nimalize mwendo salama, nzarangiza urugendo amahoro. Niba utazi kuri mu rugendo, kama ujui uko kwa safari, hari abari bagiye rino joro, kuna wale wameaga ile, arabagenda ni mugoro, na wale wataenda jioni, arabazagenda mukundi kwezi, hata kuna wale wataenda mwezi ujao. Bwana Yesu asifiwe. Ariko ukeneye iki? Kini tunahitaji, ukeneye agakiza, tunahitaji wokovu. Mwezi Imana ichuwa. Hallelujah. 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 Bwana Yesu Imana ichuwa hilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Jehova. Ntabwo ari amafaranga dukeneye. Hatuhitaji pesa. Ntabwo ni kandi amafaranga ntiyabuze. Na pesa hazijakosekana. Hari abapagani bafite za milioni na za milioni. Kuna wapagani wana milioni na mamilioni. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. None se twavuga ko amafaranga yabuze? Sasa tutasema ni pesa zimekosekana. Na abanyabwenge se babuze? Ni wenye hekima wamekosekana. Na abeza babuze? Ni watu wazuri ambao wamekosekana. Yaye byose turabifite. La, yote tunayo. Dunia inahitaji Mungu. Isikene imani. Vuga ngo isikene Yesu Kristo. Ulimwengu unahitaji Mungu. Urarushe na unachoka. Icyo ukeneye unahitaji sa kazi si kazi. Ukeneye Yesu. Unahitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah.